الحمد لله الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده وحبيبه ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله وأطيعوا إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون صدق الله العظيم. Muhterem ve aziz cemaat, bugünkü mevzumuz ahiret için çalışmaktır. Allah-u Teala insanı en güzel şekilde yarattı. Melekler bile oğa secde etti. Bizge gereken olan bütün nimetlerini, azalarını bizlerge berdi. Ve bir gün gelecek, adaletle mutlaka bunların hesabını bizlerge soracaktır. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de bizlerge açıkça buyura. Efehasibtum ennema halaknakum abasa de buyura. Yani siz beleysiniz mi, men sizlerini boş boşuna mı yarattım? Bana kaytar almayacak mısınız deyip beleysiniz. Bana hesap vermeyecek misiniz deyip beleysiniz deyip Allah-u Teala bizlerge soray. Allah-u Teala bu bütün bergeni nimetlerin, buna şu günlerin bizge hesabını soracak. Bunu bilgen Hazreti Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem meftaların yanında yer vakit aytaydı. Ey insanlar, özlerinizi buna şu günge yaxşı hazırlanınız deyip. Hazreti Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu hesabını bilgeni için geceler boyu namaz kılaydı. Ya bizlerge kelgen o vakit, biz bunu bilemiz mi? Bunu anlayımız mı? Hazreti Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurgan, eğer menin bilgeni bilseydiniz, pek az köler ama çok ağlar ediniz de buyur. O kadar ağlar edik ki, hayvanlarımız bile bizge et vermez edi. Ne için? Çünkü bir keresinde Hazreti İsa alıp da bir koyunun kulağına bir laf aytar. Ondan son o koyun zayıflamağa, arık olmağa başlar. Ve Yahudiler bunu görgenden son Hazreti İsa'nı çağırırlar ki, derler ki, ya İsa ibn Meryem, sen bu koyunga ne ayttın? O bu halga tuştu. O der ki, men sizge er kun aytkanım şeyini oğa bir kere ayttım. Men dedim ki, el mevtul hak, ölüm gerçektir. Ve kulağına ayttım ki, kullu nefsun zayikatul mevt. Bütün canlılar ölümünü tadacaktır deyip ayttım. O hayvançık bu hala geldi. Ya bizge kelgeniz vakit, biz hesabını düşünemiz mi? Allah'ın katında bizim yerimiz ne olacak deyip. Hazreti Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizge kısa bir misal beri. Dey ki, eğer düşünseniz, hasvetlenseniz, Allah'ın katında sizin yeriniz ne olacağını, Allah-u Teala'nın sizde ne yer olağını bir aklınıza getiriniz. Namazga biz kıvançen mi baramız? O razalarını, namazları taşlaymamız mı, taşlamayımız mı? Eğer biz Ramazanları, eğer biz namazları taşlasak, biliniz ki Allah-u Teala muhafaza bizleri de bir gün taşlayacaktır. Çünkü inneke la tuhliful mi'at. O aytkanı sözünü mutlaka bir şekilde yerine getirecektir. Ve vaatleri gerçektir. Ama akıllı adam ahiret için çalışkan bir adamdır. Bunu hiçbir vakit unutmaması gerek. O gün pek kıyın bir hesap olacak. Hazreti Ebu Bekir radiyallahu anh aytkan ki, men o gün bir kuş olsaydım, Hazreti Ebu Bekir olmasaydım, hesabı vermeseydim. Hazreti Ömer degen ki, men koyun olsaydım ki, meni soysaydılar, aşasaydılar ama hesabı vermeseydim. Hazreti Ayşe, Hazreti Fatıma hakkında Hazreti Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyura, dey ki, o gün ozun yaxşı hazırlan, mağa ışanma diye buyura. Abdullah ibn Ömer degen ki, kabirlerde insanlar yatalar ve aytalar ki, ya Rabbi, bizlerini toprak yap, bizlerini kul yap ama hesabını vermeyik, kurtulayık hitaptan deyler, men de onlardan birisiyim deyip ayta. Onun için muhterem ve aziz cemaat, ölüm olmay. Mezar kapısı her zaman açık ve her gün biz anda adamlarını yollayımız. Aklımızga getirmek gerekmiz ki biz de onların yerinde olacakmız. Bir gün olacak, bizim arkamızdan da ağlayacaklar. Bizim de apaylarımız akaysız, ballarımız babasız kalacak. Ve o gün ne mal ne mülk başka bir şey bizge işe yaramaz. Bir tek kanımız yakşılıklar bizge kaytacak. Düşününüz ki biz bu dünya için ne kadar çalışamız, namazlarda okuyumuz. Rabbena atina fi dunya hasenete ve fil ahireti hasenete deyip. Gerçekten hem dünyada hem ahirette bizge yakşılık ver deyip aytamiz. Ama dünya için ne kadar çalışkanımız, ahiret için ne kadar çalışkanımız aklına gelsin. Alıp da günlüğümüz için ne kadar çalışamız. Dükkanға, magazinге barğanız vakit ne kadar biz anda akça taşlayımız.
Мына жұмаға бір керек келгеніміз вақытта алып, мына шу құтының янында кешкеніміз вақыт, анда қолымыз титрее не қадар ташлаймыз. Еркес бір түшінсін, еркес өз хесабыны берсін. Баламызды ең güzel ерде оқытмаға тырыштырамыз бұл дүниялық үшін. Ама біліңіз ки, Құран білмесе, намаз білмесе, дин білмесе, бір пайдасы olmayacak o бір дүнияда. Вал ахирату хайрун леке минел уля деп бұйырла Құран-ы Керимде. Яғни ахирет daha хайырлыдыр. Мына шымды медреселерге адамларды топлаймыз. Өз балаларымызды, торынларымызды анда yollayық. Мұнда балабан бір хайыр бардыр. Чүнки бұл дүнияның обыр дүния арасындағы фарқ Хазрети Пейғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямымызға өйреткеніне көре, балабан бір теңізді тұшыныңыз, деніздің kenara шетіне келген вақыт пармақтен о суы түйіңіз, пармағыңызда қалған ана ыслақлық, бұл дүния хайаты, о сонсыз бір денізде обыр дүния хаятыдыр. Екер жекен Хазрети Пейғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям бұл дүниялық пешінде чапмалай дегіл, оны бізге өйреткендір. Сабақ тұрғанымыз вақыт хесабыны yapamыз. Кімге не сатacakмыз, кімге не айтacakмыз, кімді насыл алдатacakмыз деп. Ама aynı şekilde de біз düşünmemiz керек ки, Аллахның қатына барғанымыз вақыт, бұл лафларын, бұл сөздерінің, бұл әрекеттерінің хесабını насыл бережекміз деп düşünmek керекміз. Хутбенің башында мен сіздерге айтым, мұхтерем ве азиз жемат. Яғни gerçekten мына шу күнлеріміз, сағлығымыз, азаларымыз біздерге еманеттір. Аллахтан еманеттір. Onlar öbür dünyada şahitlik edecekler. Ama mına namazga keldik, Allah'a şükürler olsun. Kendini tekrarlayayım. Müslüman özünü tehlikeye atmaz, başkaları tehlikeye atmaz. Mında oturganlar ya birisinin babası, ya birisinin karabasıdır. Kimseni babasız, karabasız kaldırmağa hakkımız yok, onun hesabını berip olamayacakmız. Onun için mına sizge ricam, camiye kelgeniz vakit, eğer barsa bir hastalığınız, barsa bir ateşiniz, kelmeniz. Eğer kelgen olsanız da herkes maskasıyla kelsin, namazlığıyla kelsin ve bu mesafe degen şeyini biz tutayıq. Çünkü bunlar da bizge her şey emanettir. Bir-birimizi düşüneyik. Allahu Teala her türlü beladan, kazadan ve hastalıklardan muhafaza eylesin. İnsan demir gibidir. İnsan demir gibidir. Demir paslanır. Ama bazı vaxtlarda o demirini silersiniz, yağlarsınız, pası keter. O yardım etmesi ateşke koyarsınız. Onun için namazlarımız, ibadetlerimiz, bunlar bu yağ gibi, bu sürtme gibidir. Ama onlar da insanı doğru yola koymasa, o zaman ateş de vardır. Bunu hiçbir vakit unutmayıq. Allahu Teala cümlemizni ateşten korçalasın, hesabımızını kolay eylesin. Ondan көрüşеміз күнде, keçmişlerimizden көрüşeceğimiz күнде, bizlerini onların karşısında utandırmasın inşallah. Hakkımı da helal etiniz. Elayna ahsanal kelam, ve ablagal nizam, kelamullahil melikil azil allam. كما قال الله تبارك وتعالى في الكلام وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. بارك الله لكم ولسائر المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منكم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات برحمتك يا أرحم الراحمين والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد الكاملين والصلاة والسلام على رسولنا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين تعظيما لنبيه وتكريما لصفيه فقال عز وجل من قائل مخبر وآمر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لبيك اللهم صل على سيدنا محمد اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب برحمتك يا رب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. Оқаным айеті керемеде Аллаху Тааля біздерге адалетіні, ихсаны, яқшылықны, сой-сопларға ярдым етмекті емір ете. Әр түрлі яманлықлардан, чіркінішлерден, фухшияттан біздеріне алып қоя ясақ ете. Тұшынып ташынайық деп біздерге оғут, насихат, дерс бере.